Dobro, uvijek je lepo kad se pobedi, mada to zaista u ovom momentu nije bilo najvažnije i nije najvažnije, ali kao što kažem, uvijek je lepo kad se pobedi. Tako da s nekim stvarima sam zadovoljan, s nekima dosta zadovoljan, s nekima nezadovoljan, s nekim jako nezadovoljan stvarima, ne sa momcima. Naravno, to je uvijek povezano sa onim što smo radili, šta ko pruža, ali u svakom slučaju ovdje na ovoj akciji u odnosu na Seged nije bilo 12 novih igrača. Trebalo i 13, međutim imali smo neke otkaze. Luka Karić nije mogao još uvijek nije mogao da se priključi, ako je bio planiran za prethodne akcije zbog povrede, tako da pravimo jednu grupu igrača veću, kao što sam i rekao prethodnih nekoliko puta, da vidimo ko to šta može, a utakmice su stvarno dobre da se to vidi. Austrija je jedna dobra reprezentacija koja je pobedila Sloveniju 2 puta u Sloveniji u prethodnom periodu, tako da svakako je bilo zanimljivo vidjeti jednu ekipu koja napada i brani se dosta organizovano i dosta dobro, iskusno da tako kažem, što nama fali jako i na individualnom i na grupnom nivou, o kolektivnom da ne govorim. Ali dobro, znači veliki broj igrača je prošao određeni test koji smo i mi napravili ovdje u stručnom štabu i nadam se da će biti sve bolji i bolji jer imamo zaista perspektivnu reći. Da, veliki broj igrača prošao i prolazi dalje. Ja planiram još u septembru da vidim još nekoliko novih igrača, prvenstveno iz Republike Srpske. Još, tako da neki su se snašli, neki se nisu snašli uopšte za ono što tražim, ali opet nismo htjeli da merimo ovo okupljanje u nekom broju golova ili u količini, ne znam, nekih stvari koje su radili prvenstveno bitan potencijal. Neće ni svi momci koji su ovdje, a dobar su potencijal biti možda sljedeće godine u sastavu, a za 3-4 godine će biti igrači. To je jako važno da ih ispratimo, da vidimo šta i koliko mogu, ne samo naredne godine, jer ako budemo pravili ekipu na osnovu naredne godine, to će izgledati mnogo drugačije. Ovo je ipak važno da ovi momci traju i da Srbija u seniorskom rukometu dobije nešto. Da li je to na nacionalnom nivou i na klubskom nivou, to više nije ni važno, ali je važno da veliki broj njih postane profesionalni igrač. Tako je, kroz trenažne centre u septembru, to je ono prvo sljedeće što bi trebalo da bude. Što se mene lično tiče, od 4. jula se priključujem reprezentaciji 2002, znači kadetima, tako da da li će biti još nekog od momaka zavisi od selektora Teodorovića, mislim od momaka iz ove selekcije. I ono što je meni važno za njih, i to sam im upravo i rekao, da se odmore dobro i da rade na sebi. Znači, znaju šta im treba, to moraju da poprave, ono što je dobro da unaprede, ono što ne znaju da nauče i opasan je ovaj prelaz iz pionira u kadete, iz kadete u juniore, iz juniora u seniore, mada su se granice u godinama spustile, oni već sa 17 godina, velika većina njih pripada tim prvim ekipama i igra i tu sad moraju da naprave taj iskorak, da shvate ovo više nisu mlađe kategorije, nego da su ulazi u jedan ozbiljan seniorski. Evo, završila se te dve prijateljske utakmice, izvukli smo svako svoj maksimum. Mislim, uvijek je prioritet rezultat, ali sad u ovom periodu pripremamo se, tražimo da proširimo što veći roster igrača da imamo za evropsko sljedeće godine, sljedeće leto što nas čeka. To nam je najbitnije i zadovoljan sam sa ove dve utakmice. Ekipa se odlično pokazala, borili su se i možemo biti zadovoljni. Tako je, uvijek je bitno dati se od sebe. Ima, naravno, što smo duže zajedno, više se prepoznajemo, znamo i u igri i ovako, svako okupljanje nam je novi plus, tako da i ovo sad nam je dosta značilo, zasluženi odmor idemo, kako ko neko ide i sa kadetskom reprezentacijom na evropsko pripreme, ali sve u svemu ova sezona zadovoljan sam i sa reprezentacijom i klubski nivo, sve je bilo u redu. U septembru se vidimo i radimo dalje sve do evropskog sasveča koje je na letu 4. augusta, da to se spremamo. Prvo zahvalni smo da smo došli u Srbiju, da nas je Rukometni savez Srbije pozvao da budemo gosti. Sve je fenomenalno, što se smešta i svega iduće. Utakmica prava borbena, onako nije uopšte kao prijateljski izgledala, nego takmičarska. Zadovoljni smo, mislimo da možemo bolje, sve je fenomenalno. Znači, od hrane, smeštaja, prezadovoljni. Hvala Rukometnom savezu na to što